Simposar Talks, Simposar razgovori ili Simposar podcast, novo izdanje. Naš dragi gost Marko Topić, nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, nogometni internacionalac i gost na ovogodišnjem simpoziju. Dobro nam došli i kakvi su utisci nakon sinoćnje gala večeri u kojoj ste i nagrađeni. Hvala na pozivu. Drago mi je da sam nakon toliko poziva od Bahe uspio doći. Već mi smo toliko dugi niz godina prijatelji. On me stalno zvao, međutim nije uspjelo da dođem. Sinoć sam napokon došao, bio sam prisutan. Organizacija, nešto što sam pozitivno iznenađen kako je organizirano. Bilo mi je drago što sam bio ili što sam juče, danas, sutra dio te priče. Drago mi je da sam vidio ljude koje nisam vidio, nemam pojma. S Aljošom Asanović sam igrao 2000. u Beču. Njega nisam vidio toliko godina. Mujčin je bio, Bola je bio, tako da je bilo stvarno predivno druženje i moram pohvaliti Bahu i sve one koji su radili na Simposaru da su napravili nešto za pohvaliti. I nekoliko, pa rekli bismo zaista planetarnih zvijezda, Hristo Stoičkov, Jean-Marie Pfaff, ljudi koji su na neki način obilježili cijelu jednu eru nogometa. Sigurno je bilo lijepo i u njihovom društvu. Normalno, bili smo sinoć poslije programa smo išli u restoran, bili smo svi lijepo na večeri, tako da sjediš. Hristo Stoičkov, zlatna kopačka Europe, znači najbolji igrač na svijetu tih godina, znači bio je prisutan Jean-Marie Pfaff, svi znamo kakav je to golman bio. Ja moram reći da sam više nego pozitivno iznenađen što je cijeli hrvatski vrh nogometa hrvatskog na čelu sa predsjednikom Aljoša Asanović, Stipe Pletikosa i svi ostali koji su bili, tako da je napravito nešto veliko i sretan sam što se to desilo u mojoj državi, u mojem gradu. Vratit ćemo se malo nakon ove priče o Simposaru na vašu igračku karijeru, podsjetiti malo na te dane. Imali ste jedan, rekao bih, netipičan nogometni put sa nekim usponima i padovima. Kada se sada sa ove vremenske distance to sve sabere i oduzme, kakva je ocjena, odnosno koliko ste u cijelosti i zadovoljni i šta možda zamjerate i sebi, ali i nekim okolnostima da možda niste napravili više? Pa znamo da je nogomet najglavnija sporedna stvar na svijetu. Znači koliko od 8-9 milijardi ljudi, koliko ljudi sanja da igra nogomet, da se bavi profesionalno. Ja sam bio jedan od tih, imao sam sreću iz malog mjesta otići rano u inostranstvo, znači napraviti karijeru. Pa uvijek kad čovjek gleda, znači uvijek jakare može bolje i može i gore. Ima i boljeg i goreg. Međutim, mogu reći da sam prezadovoljan. 15 godina sam igrao na najvećem europskom nivou. Imam preko 100 utakmica u Bundesligi, imam preko 100 utakmica u Rusiji, 50-60 u Italiji, tako da mogu reći da je karijera, kad se pogleda odakle čovjek otišao i kako je bilo, nažalost tih godina kad je rat bio, pa je nešto što, kako da kažem, što sebi zamjeram, znači malo sam kvalitetu koju sam imao u Wolfsburgu nisam odigrao, to je jedini klub gdje nisam bio na nivou. Razlog ne znam zašto, trenirao sam uvijek u svim klubovima isto, međutim tamo nisam uspio pružiti to zašto su me doveli. Odigrao sam puno utakmica, dao sam malo golova, na kraju se to vratilo se, dao sam onda u Rusiji gdje sam otišao zadnjih 5,5 godina karijere koje sam proveo gore, tamo sam dao puno golova i tako da se to izbalansiralo. A šta bi mijenjao, vjerujte mi da ne bi mijenjao ništa, da sam prezadovoljan kako je to ispalo biti u tom svijetu 15 godina na tom nivou, to je velika stvar. Jeste li uvijek imali ispravan, pravi odnos prema treningu ili je tu možda bilo i nekih mladalačkih lutanja i generalno jeste li uvijek od onog prvog do posljednjeg dana karijere imali tu istinsku strast i kada ste osjetili možda na kraju da je vrijeme da...
Pa mogu reći da sam ja bio, recimo sad stalno Kristijana spominju koji se posvetio toliko tijelu i sportu. Mogu reći da sam ja cijelu karijeru nisam, sada kada neki bio tehničar ili nešto, bio sam čovjek od snage, čovjek koji uvijek ide tamo ide glavom gdje ljudi nisu išli kopačkom. Znači, a što se tiče treninga, tu sam bio od prvog do zadnjeg dana. Uvijek sam pokušavao biti sat i po vremena prije treninga, odraditi neka zagrijavanje, teretane, masaže. Poslije treninga isto tako mogu reći da sam dosta vremena posvetio tome i recimo sad normalno da znam puno mladih momaka koji su na početku neke karijere i to i uvijek kažem, sve se isplati, svaki sat koji dođeš ranije i ostaneš malo duže, znači isplati se zato što sad vidimo koliko je to otišlo, koliko je to napredno, to samo snaga i normalno ako nisi 100% spreman da se dešavaju neke povrede i to i moj savjet znači svim mladim igračima koji sportašima u globalu posveti se bolje 2 sata ranije doći, osta sat vremena, isplatit će se sigurno. Da kažemo sada nešto malo o tim pojedinačnim stranicama u karijeri, možda jedan osvrt na taj talijanski dio karijere? Pa eto, to je ja sam bio 96. sam koliko već 3-4 godine proveo u Švicarskoj i onda sam dobio ponudu, imao sam čast da prvi put obučem dres mlade reprezentacije 97. godine. Na letilići su me gledali na nekim olimpijskim igrama koje smo igrali, za Bosna i Hercegovina isto bila prisutna. Mediteranske igre, da. I onda sam se vratio u Hrvatsku, odigrao sam godinu dana u Hrvatskoj sa dosta uspjeha, sa Varteksom sam, igrali smo finale kupa tada, napravio sam onda veliki transfer, 98. sam potpisao 4 godine za nogometni klub AC Milan. Tad sam bio prvi Bosanac u povijesti Milana. Nažalost, sa strancima, sa puno stranaca koji je bilo, morao sam nakon nekog vremena napustiti, otići u seriji B, u Moncu, Calcio Moncu. Znači sada kad spomenem, kad razgovaram sa ljudima sa kim sam sve igrao, Massimodo prvak svijeta, Abbiati prvak svijeta, Patrice Evra prvak svijeta, sa Francuskom, ovi su sa Italijom, Dida ko je bio sve, Dario Smoje, veliki hrvatski nogometaš, znači tako da smo mi bili druga ekipa filijala AC Milana, De Zerbi, trener od Olympique Marseille, to su sve ljudi koji su bili u Monci, znači tako da je bilo lijepo i sad mi je drago da je Monca bila pretprošlu godinu u seriji A, tako da je bilo jako lijepo iskustvo. Možda je, kako ste i sami rekli, taj njemački dio karijere zapravo i bio jedan zlatna era, baš možda i nekakav vrhunac uz dužno poštovanje u ovom dijelu u Rusiji, ali možda jedna zemlja u kojoj je nogometaš ono što bi trebao biti, utakmice i takmičenje su ono što bi i kakvo bi trebalo biti, gdje se svemu daje određeno poštovanje, gdje je sve uredno, gdje ste i u medijima i među navijačima izuzetno respektovani, cijenjeni i zaista vjerojatno i naravno dobro i plaćeni. Pa normalno, to je bio vrhunac karijere. Igrat u njemačkoj Bundesligi, znači to je top 4. liga u svijetu, provesti toliko vremena, igrati na takvim stadionima, znači Njemačka je, ja mislim, broj 1 u svijetu što se tiče gledalaca na stadionama. Kad pogledamo 3., 4. ligu, gdje po 25-30 hiljada u 3. njemačkoj ligi, znači onda ovi svi stadioni su 60, 70, 80 hiljada. To je u svakom gradu, znači 2 dana prije utakmice, već četvrtak počima euforija, znači svi se raduju, svi idu, roditelji sa djecom idu na stadione, to je stvarno nešto vrhunac moje karijere i provest preko više od 4 godine, gore preko 100 utakmica u Bundesligi, mogu reći da sam jako ponosan. To je jedno lijepo postignuće. Mnogi odbrambeni igrači imaju neku noćnu moru kada su u pitanju napadači. Ima li neki odbrambeni igrač koji jednostavno nikako nije volio igrati protiv vas ili
nije vas mogao zaustaviti? Pa bilo je uvijek je bilo dobrih igrača, znači protiv kojih sam igrao, pogotovo odbrambenih. Sad njih bi trebalo pitati kako je bilo igrati protiv mene. Meni je bilo teško igrati protiv Lusija, znači kapitena Brazila. Robert Kovač je bio jako, jako težak. Protiv njega je bilo jako, jako teško igrati. Onda Van Boyten, Kompany, sadašnji trenera od Bayern Minhena, tako da je bilo u Bundesligi je bilo jako, jako puno dobrih stopera protiv kojih je teško bilo igrati. A koji su to možda igrači iz tog perioda možda najbliže idealnom saigraču i recimo vi da ste trener u tom momentu da bi ih uvijek željeli imati u svojoj ekipi jer su davali jedan kvalitet više? Pa recimo Martin Petrov koji je bio u Wolfsburgu, poslije je napravio transfer Atletico Madrid, Manchester City. Martin je bio stvarno nenormalno talentiran i dobar igrač. Isto Andres D'Alessandro, Argentinac koji je isto bio u Wolfsburgu sa mnom. Recimo takva dva igrača bi uvijek pustio da igraju pošto prave razliku i pravili su razliku tada na terenu. A šta je osnovna razlika igranja na tom evropskom zapadu u Njemačkoj i evropskom istoku u Rusiji gdje ste također, kako i sami kažete, imali izuzetno lijepa iskustva i zapravo to je dalo jedan cijeli pečat toj vašoj karijeri? Pa da, šta je razlika? Razlika je da recimo tad još nisu bili stadioni gotovi napraviti. Kao što su napravljeni za svjetsko prvenstvo. Da, oni su za svjetsko prvenstvo od 2016. ili tako nešto su počeli praviti. U moje vrijeme nije bilo toliko puno dobrih stadiona, ali nogomet se jako dobar se nogomet igrao gore. Proveo sam preko 5 godina. Preko 5 godina sam gore proveo. Jedan podatak, znači ako se smijem pohvaliti, sa svi igrači sa prostora bivše Jugoslavije, samo jedan igrač Tošić koji je bio u Manchester Unitedu, Kelnu, u CSKA Moskvi, on ima više golova od mene. Ja sam u povijesti igrača sa Balkana, drugi napadač, to je strelac. Dao sam više golova od Olića, od Krasića, od Vlašića koji je bio isto, tako da je toliko iz bivše države bilo igrača i mogu reći da sam ponosan na to što sam drugi strelac. Zapravo bila je Ruska liga izuzetno jaka tih godina jer sjećamo se da je CSKA osvajao i evropske trofeje, da je to možda bio jedan uspon ruskog nogometa baš sa tim krajnjim ciljem da budu domaćini svjetskog prvenstva. Da, tar su osvojili, znači tar je bio naš Elvir Rahimić, znači koji je legenda CSKA Moskve, znači poslije kad su napravili stadione svjetsko prvenstvo 2018. kad je bilo, poslije tog znači svi stadioni su bili top na vrhunskom nivou, znači kao u Njemačkoj, kao u Engleskoj, kao u Španiji, znači. Međutim, evo sad to što se desilo, ti problemi, rat i to, normalno više ne učestvuju ni u europskim takmičenjima, šta uopće nije dobro, šta nije dobro za nogometaše, što je to teško i recimo sad puno igrača izbjegava Rusiju radi tog problema. Političkom situacijom, a recite mi, naravno ni u sportu ni u životu nije sve med i mlijeko. Prije nego što se malo posvetimo i u razgovoru dijelu priče o reprezentaciji, u tom ipak klubskom dijelu vaše karijere, je li bilo baš nekih i neugodnih iskustava zbog kojih sada možda i žalite i možda i nekih pogrešnih odluka koje ste napravili? Generalno, ima li tu možda nešto da možemo sada sa ove vremenske distance reći? Pa kažem, išao sam neku stepenicu po stepenicu, znači neugodnosti toliko, ne mogu se sjetiti, znači digao sam bio sam poznat po tome što sam uvijek sam pokušao preko 100%, kada se ne može više od 100%, ja sam uvijek pokušavao svaki klub u svakoj državi u kojoj sam bio dati 100%, rado sam uvijek viđen gost, znači mogu otići u sve klubove i često otiđem, znači do svih klubova u kojim sam igrao, znači tako da sad negativna neka iskustva nije bilo, vjerujte mi. Ali su za reprezentaciju vjerovatno za svakog igrača to je jedan vrhunac koji može doživjeti. Nema baš svaki igrač tu privilegiju i priliku
da zaigra u dresu sa nacionalnim grbom. Kako je ta priča kod vas tekla, kod vas je prvi pozvao u reprezentaciju i kako ste nakon tog, naravno, igranja za mladu, kako se taj trenutak doživjeli? Pa eto, imao sam čast da sam igrao sa Muhamedom Konjićem u FC Zirihu. Zajedno smo igrali u Švicarskoj i on me preporučio ljudima iz Saveza. Došao sam, bio sam mediteranske, bili smo prvo protiv Danske sam bio na U21, pa mediteranske igre sam proveo i onda sam, ja mislim, 97. novembar protiv Tunisa da sam debitirao za A tim. Od 97. do 2002. sam igrao za reprezentaciju. Onda je došlo do neslaganja sa direktorom i taj problem svi već znaju šta je bilo, kako je bilo. Ahmed Pašalić, znači i Blaž Slišković su bili, to on je tad bio selektor. Jednostavno sam odlučio da me više ne zovu, zato što sam bio tad zaslužio da igram svaku utakmicu. Znači, pošto sam bio jedan od top napadača u Bundesligi, međutim nisam dobio šansu. Uvijek su tražili neku ispriku, zašto ne igram, zašto ovo, zašto ono. I tako mogu reći da mi je to najveća mrlja u karijeri, zato što tu sam izgubio 7 godina. Od 2002. do 2009. godine nisam igrao za reprezentaciju, kada je moje najbolje godine koje sam proveo u Njemačkoj, Rusiji isto tako, znači. I opet, eto, imao sam čast da pošto sam bio drugi strelac 2008. drugi strelac Ruske lige i Spahić je bio, Emir je bio gore isto i on je rekao da razgovarao sa Čirom, da me Čiro mora pozvat ponovo vratiti. Ja mislim da sam jedan od rekordera koji nakon 7 godina ponovo je dobio poziv, tako da sam imao čast da učestvujem ponovo, da budem sa momcima, da obučem ponovo dres protiv Belgije u Belgiji gdje smo ih pobjedili. Tu sam bio na klupi. Sljedeću utakmicu nakon 3 dana sam u Zenici dobio 7, 8, 10 minuta. Poslije tog smo još jednu utakmicu prijateljsku igrali u Francuskoj protiv Omana, mislim, i to je bilo zadnja moja utakmica i tako da mi je, uvijek kažem, jedan od najdražih mojih dana je bilo svaki put kad sam obukao dres reprezentacije, zato što je to neopisivo iskustvo. Znači. Zapravo nama se sada sa ove, kako kažem, distance vremenske čini, i pogotovo koji smo pratili reprezentaciju u tim godinama, čini da ste ipak morali više od tih 24 utakmice i čini mi se ta 2 pogotka. U svakom slučaju da sam nastavio, znači to bi bilo najmanje 7 godina igranja za reprezentaciju, znači sigurno bi imao 80-90 utakmica. Međutim, tako je bilo kako je bilo, ne mojom krivicom. Gledam pozitivno iz tog, znači toliko puta sam dolazio, toliko puta sam se osjećao dobro, svejedno u kojem smo gradu igrali u Bosni i Hercegovini, znači i to je nešto. I navijači su znali prepoznati tu vašu želju i taj vaš odnos ispravan prema tom dresu i čini mi se da ste bili među najpopularnijim igračima u onom periodu. Je, može se reći, zato što sve to primijetili su, znači ljudi vide da ovaj daje, ovaj gine, kako ne volim reći tu riječ, ali ovaj gine za dres, ovaj daje uvijek 100% i stvarno mi je nakon toliko godina kad dođem u Sarajevo, u Tuzlu, u Zenicu, svejedno gdje, ljudi zaustavljaju, ljudi hoće da se slikaju na aerodromu i ovo, znači pogotovo mlađi uzrasti, što mi nije jasno otkud oni sad znaje ko sam ja nisam igrao prije 15 godina sam završio karijeru, tako da je jako lijep osjećaj kad te neko pozna, ljudi hoće da se slikaju s tobom, nikad nećemo zaboraviti. Baš sinoć smo bili poslije, ja i Bola smo išli do auta, jedan čovjek isto dođe, priđe, hvala vam što ste srce ostavljali na terenu za naš dres, tako da je to jako lijep osjećaj. Pošto vi uvijek govorite direktno i ne želite zapravo u rukavicama pričati, možda možemo reći da i taj vaš lični problem koji ste imali u tom periodu je i jedan od odgovora zašto je Bosna i Hercegovina zapravo u ovom cijelom periodu otišla na samo jedno veliko takmičenje.
Pa eto, ja kažem, radi se pogrešno, ljudi koji nisu od nogometa, pokušavaju upravljati procesom, pokušavaju voditi savez, pokušavaju voditi klubove, zbog tog i jesmo tamo di jesmo, zbog tog nemamo toliko puno uspjeha kad vidimo recimo naša, za mene najveća dva kluba u Bosni i Hercegovini, vidimo koliko publika dolazi, vidimo da ima pogotovo FK Sarajevo, koliko novaca se ulaže, šta se radi, nema uspjeha. Znači, problem je pogrešno se radi. Pogrešni ljudi vode klubove, sve u redu, ako neko je financijer, ako neko daje novce, a to ne znači da bi on trebao voditi trening i da bi on trebao postavljati igrače i ovo ono. To je jedan od razloga što smo bili na jednom svjetskom prvenstvu, na jednom velikom turniru i to je jedan od razloga zašto naši klubovi, zašto ne prodajemo igrače, zašto iz naše lige idu. Mi kad prodamo nekog za 1.000.000 eura, to je isto ko da smo iz Hrvatske i Srbije idu za 15, 20, 25 milijuna eura. Znači mi još tu puno zaostajemo pošto pogrešni ljudi upravljaju procesom. Zapravo i u toj reprezentaciji, pa u seniorskoj, ali i u mlađim, često je bilo puno tih priča kako to da igraju ovi, a ne igraju oni i da običnim gledaocima neke stvari nisu bile jasne. Ni dan danas, poslije 10, 20 ili 30 godina, da su možda i utjecaji nekih menadžera i drugih nekih centara moći bili jači od tih sportskih kriterija. Pa je, pogotovo mlađi uzrasti. Mlađi uzrasti su sutra, znači ti momci trebaju u 17, u 19, 21 sutra preći u prvi tim. Međutim, kad se samo pogledajte objava spiska mlađih selekcija, di igrači igraju. Samo di igrači. Pa ne može mi niko reći da neko iz 4. Norveške, Švedske, Njemačke lige bolju kvalitetu ima, već jedan dječko koji igra za FK Sarajevo, za Zrinski, za Veleš, za Neborac, za ne znam ti ko. Pogledajte svaki spisak, pošto imam puno vremena, volim analize raditi, samo pogledajte spiskove, objave, reprezentacija, znači u 17, 19, 21, te 3 selekcije. Pogledajte koliko igrača, koliko momaka se poziva iz Njemačke, Austrije, Švedske, Švicarske, isto tako 3., 4. liga. Pa ja ne mogu vjerovati ako se neko da ima kvalitet, jedan dječko koji je recimo U19 reprezentativac Bosne i Hercegovine, on ako ima kvalitet, pa on sigurno ne bi igrao u 4. švicarskoj ligi ili Norveškoj ili Švedskoj, bio bi u 1. ligi, znači bio bi na klupi sa prvim tipom, nekad bi dobio šansu, znači to je odgovor na vaše pitanje, znači da opet pogrešni ljudi upravljaju procesima, znači ne gleda se i uvjeren sam da je to, kako se kaže, interesne grupe, da ne menadžeri diktiraju ko će se zvati, kako će se zvati, jer drugog objašnjenja nema. Sigurni smo da itekako pažljivo pratite i nastupe, i utakmice, i rezultate. Kako vam to sve izgleda, koliko smo na pravom kolosijeku u ovom trenutku, i rezultatski, ali i u onom smislu formiranja jednog tima koji će možda igrati u narednim godinama neku značajniju ulogu na međunarodnoj sceni? Pa to vidjeli smo, znači početak kvalifikacija, 4 pobjede. Znači zadnju utakmicu smo izgubili, što je, ja sam rekao prije te utakmice da je protiv Austrije bod je kao pobjeda, znači nažalost nismo uspjeli izvući ni taj bod. Imamo još 3 utakmice su ostale. Drugo mjesto je, uvjeren sam da će Austrija osvojiti prvo mjesto. Jesu najbolja reprezentacija. Drugo mjesto ćemo uzeti sigurno, pošto su se i Rumuni dosta opustili zato što i okliznuli na Kipru. Pa dobro, jesu okliznuli, ali zato ja mislim kod njih je psihički, zato što već imaju osiguran baraž. Oni imaju osiguran baraž zato što su osvojili tu grupu Lige nacija i znači to je već razmišljaš svejedno kako ću igrat. I ovako i onako ću ići u baraž. Znači što se tiče igrača, imamo mladih igrača koji dobijaju šansu, znači malo možda puno ima nekih pozivanja, znači igrači koji nekad ne igraju, pa ne igraju, pa onda kad igraju ne pozivaju se, a to odlučuju ljudi koji vode, koji su ljudi odgovorni za to. Nadam se da ćemo otići na svjetsko prvenstvo.
to bi bilo za državu, to bi bilo kao prvo za normalno za igrače, a onda pogotovo znamo kakva je euforija bila kad smo bili u Brazilu, kako se živjelo, kako se pričalo o tom, svi kafići, restorani, svaki grad je bio pun, paneli, utakmice, znači tako da bi to bilo velika stvar, ne samo za one koji su u tom procesu u savezu, znači za sve ostalo, pogotovo za recimo male ljude koji bi još više imali neka drugo razmišljanje, ne bi mislili o problemima koji imaju svaki dan, radovali bi se utakmicama i tako da se nadam da ćemo otići. Edin Dzeko, kao neko ko je ključni faktor reprezentacije u protekle 2 decenije, ali naravno svemu dođe kraj, pa i njegove veličanstvenoj karijeri. Kako poslije Edina Dzeke u reprezentaciji Bosne i Hercegovine? Pa ne znam, uvijek to kažem, to me stalno pitaju. Rekao sam, kad Edin, imao sam čast da igramo zajedno, imao sam čast da smo se družili zajedno privatno, sjesti plakat. Jer takav se više neće roditi. Ja sam uvjeren da se takav više neće roditi. Imamo igrače, imamo Demirovića koji je top igrač u Bundesligi. Jednostavno se mora tako reći ko prati nogomet, a ja uvijek kažem otvoreno, znači ono što pruža u Bundesligi, kad bi pružao u dresu reprezentacije, ne kažem da on ne igra dobro, ne kažem da se on ne bori, znači međutim golovi falu, znači meni spominju stalno 24 utakmice, ima zabio 2 gola, Demirović ima 36 utakmica, zabio 5 golova, 4 ili 5 golova. Znači, tako da je za kalibar takvog igrača koji je top igrač, možda top 5 napadača u Bundesligi, u reprezentaciji ne pruža toliko. Volio bi da se to okrene, zato što je dobar momak, zaslužio je, radnik, radi, išao je nekim putevima, došao je do top kluba, već čitam klubovi iz Engleske se raspituju za njega. Nadam se i volio bi da on proradi, bilo bi nam lakše. Imamo jednu plejadu mlađih igrača, zaista, koji su sada na prekretnici. Hoće li taj svoj talenat pretvoriti u jedan kvalitet i svoju nekakav rating poboljšati, plasirati se na neki način na tom nogometnom tržištu u jače nogometne sredine, poput Dedića koji, evo, vidimo da se dobro snalazi u Benfici, da istovremeno, dakle, imamo jedan niz mlađih igrača u italijanskoj, njemačkoj ligi i tako dalje. Koliko oni mogu zapravo po vama u narednih 10-ak godina sastaviti jedan dobar, snažan tim na svim pozicijama koji bi bio konkurentan ekipama poput Austrije pa i jači? Pa sad kažem, i sami ste rekli, znači imamo stvarno dobre mlade igrače, a sad problem je veliki izabir kluba. Znači neki naprave grešku, otiđu u veći klub gdje ne dobijaju šansu i onda idu uzlaznom putanjom. Evo mali, znači u Salzburgu, Alajbegović, znači vidimo šta on radi sa 17-18 godina. Imamo malog Muharemovića gore u Sassuolu, znači o kojem pišu talijanske novine stalno, znači tako Dedića da ne spominjem, znači koji je izrastao znači samo ako ga povrede ne budu zezale, znači ja sam uvjeren da će biti jedan top 3 desna krila u Europi, da će poslije ovog napraviti još veći transfer. Tako da imamo dosta mladih, dobrih igrača, ali opet Bajraktarević mali koji je on napravio iz Amerike, došao ovdje, pa igra, ne igra, stalno gore, dole, tako volio bi da je možda otišao iz moje neke perspektive, da je otišao u neki manji klub gdje će igrati konstantno, znači već ovako dobija, ako se neko povrijedi ili dobije 10 minuta, zadnju utakmicu je trebao biti starter pa uopće nije igrao, u Ligi prvaka uopće nije igrao, tako da to dosta onda utječe na mladog igrača, gubi volju, nezadovoljan i tako, volio bi da malo više roditelji i menadžeri povedu računa o tom aspektu, znači bolje neki manji klub i
manje novaca, odraditi godinu. Mislim da je Mali Muharemović, da je on otišao u seriji B, da je on otišao sa Sassuolo u seriji B, onda je sa njima Fabio Grosso, kojeg osobno znamo, iz Švicarske i Siona, mu je trener, znači, tako da je on napravio top korak. Otišao je malo, spustio se malo iz Juventusa i diće iz Juventusa, sad ode u seriji B. Vidjeli smo šta je sad napravio, drugi je naš najskuplji igrač, ima top ocjene mi pričamo o seriji A, znači mi pričamo o jednom od najmoćnijih, najjačih prvenstava na svijetu, ima takvog dječka, tako mladog dječka koji je izrastao u ozbiljnog nogometaša, znači volio bi da drugi roditelji i menadžeri povedu malo više računa o tome. Bolje se nekad spustiti, kako se kaže, bolje 2-3 koraka unazad pa se zaletiti, već otići gore i onda stalno padati. Koliko se bilo teško ili lako privići na jednu novu dnevnu rutinu, na sve ono što nosi jedan ostatak života kada možda možete ubirati te plodove svog rada. Pa ništa, ja sam se završio, cijeli život živim u Švicarskoj, znači živim relacija Basel, Krk, ljeti sam na Krku provodim, Orašje kod roditelja, završio sam pro licencu imam, pokušao sam nešto malo raditi kao sportski direktor, nekih pregovora, razgovora je bilo, za sad nije uspjelo. Lijepo je ovako, uživam, evo dolazim na velike događaje, putujem često, idem na utakmice po Švicarskoj, po Europi, znači i lijepo je ovako. Djelujete dosta u kondiciji, formi, igrate li ovako nogomet sa prijateljima? Pa nogomet više ne mogu rade listova, 3 puta sam noge operisao, ali svaki sam dan 3-4 sata posvećujem sportu, ujutro trčanje, šetanje, poslije podne teretana, tako mora se malo povesti računa i o ishrani normalno i tako da osjećam se dobro. Marko, hvala vam mnogo za ovaj razgovor i za učešće na Simposaru i vjerujemo i nadamo se da ćete biti s nama i narednih godina. Puno hvala na pozivu i do godina ako bude. Hvala još jednom. Hvala.